Satu persembahan terbaik di kesempatan sore kali ini, spesial untuk rekan-rekanku dari Kala Muda Mudi yang punya kawasan Dukuh Beru tercinta. Mahesa Wildan Audio, Tania Record. Tresno iki ake pacoba. Spesial bareng bersama Cindy Faradila, Wasik. Dari jajaran Forkom Pincam semuanya terima kasih, matur thank you. Senadyan dunyo rabi sonombo bakal tak jogo yen durung tapi samringkang kuwasa. Tresno iki abadi. So, wey, duh dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula apa tresno datane kendar saking Joko tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunatan yen to aku sliramu iso nyawiji. Wasik Tolone Wasik, terima kasih. Sebelum keluarga besar yang punya kawasan Dukuh Beru, matur thank you. Digoyang bareng bersama Wildan Audio.
Satu nuansa terbaru, tergris, terhit ini bareng Maheswara juga Wildan Audio. Ada anyang-anyang. Ayang-ayang. Oh ayang-ayang.